nag-charge. Oh, lagi, pero Nila siya mo ubos, pero malagi dili siya mayo ba, pero Mike, anticipated, ayaw. Lloyd, backdoor. pero puno naman, pinita na yun. Mr. Samar. Oh, Teresa. Ito na. Okay, defense goal, defense. Dino, double time. Side ka mo, side. And number 9. Third personal foul. Yeah, Francis. 2 team fouls. Fred. Yang yung clip ano? Hindi ka makakawa sa kamot. Number 4. Hey, Number 4 for personal foul. 3 team foul. Mr. Samar. yeah. Yung lagi na pag-stambay. Laro Lloyd. Ayan ulo, ayan. Teresa. Titular. Oh, Teresa.